Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulhab ban pensange no ba kendit kensan mardor ni kajing let yu kejat shanong ba ha Punjab henne kesngi hadin kajing saakot ha kasurok ba ha flyover kumba arpo minute namar kajing persya da kiseng liang persya ya Menteri Rang Badu ong ketenat Union Home Minister namar kajing deheng bat sakot ha flyover PM Modi ulap haidin biang bet syakat lingsuin haba tinda kakerwo na ketenat po ying ka sarkar kami kalakeno bakane kajing sakut UPM kari ha flyover kadai kabala tmulipa da ka sarkar kongres ha kane ka jela bat kamsyam lapen krep ha na benta kajing wan jingo UPM kari lakeno ru bakane kadai kabala tmu khnang da ka sarkar kongres ha Punjab ban khanglat da ki buit pendeheng kali halenti surok ba flyover badai yat Menteri Rang Badu kane kajingja kalaja kane kajingja kala banlong kawe kanong yakan at hapdeng ka sarkar kami bat ka kongres kababat yu ulakam sensyar ha Punjab hapdeng kajing penkre syakmat ika eleksyon banwan ha kane kajela namar kajing deheng bat sakut ba arpo minit ha surok ba flyover PM Modi ulawan phaino bet syakat lingsuin haba tinda haba kinong senran pahara jung UPM ki balapoy ha flyover lapak hang lenti daki kali ya ka surok daki nong ya ki persya Menteri Rang Badu bat kane kade kepala tmulipa da ka kongres kababat ya ulakam sensyar ha kane ka jela na ka benta ka eleksyon banwan bat ka sarkar kongres ha Punjab kamsyam lapen krek lipa kajing yait lenti na benta kajing wan jingo UPM